Abzanfo ya mama jua mama kwa bebra so mamuni ya maudo biso nsamo ya kekesi eni anwumre wo Sompa television so ye bana ye de babe sommo sa otie ka obodo ni afumantem no mo a Sompa 98.3 FM no asuguso awuti sa obono east ya tachima ne nkransa kentampo ene ne nkronkra awudo ni nyina so sa otie ka Sompa 90.7 FM adama na eja anwumre ya no kaboso gugba se befo yiri se o asantemantem ne mpotam so a otie ka Sompa 93.1 FM and Samoa Eko Chiko Breman ko batani etwakre hinke ebo patabribre se pasoti wo mayemo and yakeke se nia bebia wo bia na nwumre ye ba ne dia ba besom wo kwanso yi and some do na poso enie mraso ge fiem ye beko no mo na mraso ge afo bi no mo a ebeto dwa so o makoko ntokwa enam so ma mraso bedwam achi wo monkonya dia sense no yate se enkomo foforo epiepie di firi mraso ge fiem eba ye beko no mo na yakwako ensamo a esisi mraso ge fiem ene anadwi de ekoso e mraso ge fiem no mo na MPP amanyo ko achitafo bi no so no ahyase a wo no mo ekasa omo sra MPP mpanimfo se shara eno ma nyoma dwene so omo de Dr. Alhaji Mahmoud Bamia eba be show omo kon edu omo aba be kenten be chese omo so se chenchirenchire a omo enye owura ntum na omo emfa no 2028 abato no ebiewu ena WAEC nsensem ya enkwala omo ko chiro wase exams ya omo so he besi ne ye hunu baby a omo gina no enam so ma National Union of Ghana Students in Benfo akasa ede etiasa de no abzanfo weni afoforo pi ene akekese ene se kase a baby a wo bia no anwumre yeba na yede ababesomo asra piesie nkoma 21st clinic yeso siatic entiri na etwetwe wo tutu no for ni ekire honom enyo bi na ato adu ene enyo bi susu na abodua bia ni yade ni din na ede ye frɛ ne siatica entiri no efiri system efa otona se fa osrem ekosi unankoko mu fa onantu edekosi unamporo so no tumi kawo etwewa etizen ye wanya stroke nenso na nye stroke wa for ni ekire 21st clinic ni ya doctor for ene enim de for no ntu ase emfama 3 Herbal Center ere 3 Eco Capsules abegwa so akoko no etise de kra no a ase betuma ase ahyemizu ene 5G drink no yeguso aya ye bobo ene ye hye new year yase ya ye ko ye ya ye ko party ya ye ko birthday parties no ade ade a ye nunum bie no ye di ho adanse se edepa express group for last year ye de dom ekogu amanfo man so omo ko US koi omo ko Canada koi omo so ko Germany koi omo so ko Australia koi omo ko New Zealand num ene Switzerland num ni ade nyina wono ekokoi omo so ko suade de okwa adwuma so no ekọ no akwa ye nkata sem bibia ede na kwanso bia so amanfo nkro no a o chese akonto ya wo kokoi upebie tu a fa ho ekobo express group for na nkata sem ene bibia ye nyama atufa na je se wokọ na dollars yi usakwa akoka bia na ne ede abrabusuanfo ma so hu omanya kakra apodwe wonum na ebo mi chido manwumre ya bibia wo bia ne yetimi abane aba besomwo mede no ensign na ya obo amalibia boga abzafo nsem ya de ebram imadwenche no mu nsosie mo betimi dia ba be kan ho abra mo kan ho ye social media platforms ahodo no so oko Facebook wa Sompa 93.1 FM wo Facebook na YouTube no so Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenche ene nsosie mo de bia ho no mo a yeguso a ye be kase de mamuo no ejase ne se ne fata ye be boso ede amamo yenye brain na fe nsam no ne mo brodo ncho yenko na yenko tutu na srani abasa emfa emamo ye de mo hyase de free Ghana mrasbe gefiem na eyemanemu sam ensem bi esisi wo mrasbe gefiem efri na no eye ya wada ne ni fiada ene ne memene da so de na kese eyemanemu sam mamperi John Dramani Mahama na paw na so afo se odomo koma mrasbe gwa no na de mrasbe gwa for doso wonum na fide kekawa bi ani wo mo ho a na kese wo mo agi wonum atoma no no ma ababe som no e wo na ba mu sesei ama kese wo ma hyase akra woni a wo so mo tutu wo ma no wo ma tutu bia no kra gigibia tumu a wo ma hyase ye adwuma sa soafo na nano ya wadade a no mo eye ho adwuma no na edu ba bi ntiase yankwanko ye adwuma MPP ni NDC semi wo mo edi bom wo mrasbe je fie mo no ko wiase ene asomboni nkonya ne tebura e fa wiemu no no mai ye ne magu asese ya twemu a opepa ne ba bi a MPP enam soma ade achi ne fiada so no mrasbe je fie mchi amehene Right Honorable Urban Council Osman Babin ejina mrasbe gane nhye so ma mrasbe jafo ben na bi wotwom dwumedie sensan ya ne kwasi bro ne kan se suspension wodi bi ema wonum so mo nkotena fie nkodi wo mo yerenom
Aduane na watchim you know when no man sim na so je fie mo no mo ye ne Mr Speaker ma Madam Speaker bia ma me film ene ba sa dem na so ja for nyina sorry ene MPP for no credit na che ya biri wo no mu kro kasa ya ma free anu ba kra de na che se ne bobo bani soso ene wo mu kwa adwuma nyina MPP na so ja for nyina bobo ko jan efra yituma che so mo kire so mo nuanom miensa no a na so ja for da twe wo mu dwumadi asensen no so ma makra mo ma ene o nyina mra sibja ho fie honom no wo mo ensene honom ene wo mo twen emekuduru se o se mra sibja fie mchi amehene eja wo tie chopa ne eye ensem bia ejamjuko ahodo ne mpanimfo de aba beto wo manim na chese wo de wo mfom so che wunum na Speaker of Parliament ye ne se mra sibja 49 na kwasi bronika ne se wa suspend wunum no eja suspension na eda wo mo so no wo yi de afiri wo mo so se be no betimi aba mra sibja fiem aba be ye adwuma aba be si wo made hia nam o mra sibja fiem hono na mra sibja fiem adwuma no etimi akoso nemom yaka eche susu no on be hweso be di ho adwuma Speaker of Parliament echechirim ene MPP mpanimfo afre no NDC mpanimfo so afre no ama mpanimfo a wo madi akonya pen ene ma mpani ote akonya so kese mpanimfo kuku damu a emu ahemfo ne ahema afrefre ne na kasa ochechirim se wantia na kese waye tintintinti akwa headmaster bia wada secondary school anu a kese kebi wono nko a no de na dwene eye niema wose oje atum no momfom so no wode afiri wonum all fallible. So I listened to the apology, and here it was repeated by the minority leader for and on behalf of the members of the caucus, and supported by the majority leader. It's not only words. Before me, they demonstrated and assured me of their total support to me and the deputy speakers to ensure that we have an efficient and an effective functioning parliament in Ghana. So I am satisfied with not just the statement, but also their conduct, and I will proceed to lift the suspension of the 4 members of parliament that I considered were involved in disorderly conduct which amounted to contempt. The rules are very clear, and I did refer to them and stated clearly that because we are in the transitional mood, we will not be able to put committees in place. Observe to way AM Raspi, FMC, I mean, right honorable Alban Kenso Sumana Bobbin, and not yet in Kwayamra. I guess I'm Raspi for Natanasi and Navy, no more echo conjunct, Michael Krum Ghana, and ye, Koye, you know, home, and now or the 2 just say, and Penimfo Kukudam, a Pipian Kumekuni and Nintinia, yes, and Penimfo, so mobile you summon you to a donko, our memory Nara. Ade wo mono ato asemi mu bi na ja wantia na je so akwa ye kenka bi ene tintinintinintisem na ewurade ma ye ko mo asemi raso ja 49 no wo nyina asoso abananim ede echawpa soronko abre no a wo mo echese saade na esiye no wo mo emebi nsibio e wo mayi yabakosem ene raso ja dwuma wo mo eyemu nti na wo so ogitum ede wo mo mfom so eche wonum eno eche Speaker of Parliament saade to so se enye se bi odo wo mo mfom so afiri wonum na suspension no a na omo ewom no wayi afiri wono nti no na mfifimu bia omo ati ni pekuo bi so omo ntenase na omo enye no omo eja manaka omo ebehwe ama committee na yo omo adwuma afifi mu de esiye saa dane ya wadana na joa enam so ma mrase gyafo a omo wayerenom ewo kununum wo mpna ewo magufie na omo TV wo hwe omo maame nom ene omo papa nom na omo boyfriends ya omo ede abom TV so egu omo ananim asesa no mpanimfo enkotenase na omo nkofifi mu ni dumu ma ba mu nhwehwem na de ebefra to bia no omo emfa betu begwasrede na omo entimi nso so ano emprepreche se beye na sade wi ebi enkosi bio ewo mayim. Speaker of Parliament kasai e fa committee a omo atie no ho ene adwuma a won beto aso aye ho. Investigations will continue. The report will be brought to the House. The House will have an opportunity to take a decision. That is the procedure outlined by our rules, by our practice, and by custom and convention of the House.
that will be done. Honorable members, self-regulation is better than external regulation. And so, please, this matter should be handled by the special committee at the committee level and report to us. I've told the leaders to make themselves available to the committee and to state exactly what happened, because we want nothing but facts. Observe to where AM Raspi, you see, right honorable Alban Kensos Mana Babini attending William Ra, I guess, and the Wajina Kunya, Nadia Sisi Yenina, a chopper, Afa Fetched, Yafa Tebrase, Yafa, a young Kunya so nomina, their dignano, Yawajitumu, and a committee so Wonomatie, so Omunga Chile Jumasuno, watch Resenya dia committee no, or more Ekakugunu, Momana Yejuma, na Fifimubia, yes, Sefata so moyeno, or more aye, and the Hofutu Ababatom Rasvigano, and Nimu. You could saw the more Rasvig, if you honomo. Na honorable Alexander Fenyo Markin ye MPP Mraswege woman Raswege Fima this year and what foot abaton pesia so MPP Domwa a good Raswege Fimuno one not any yekendi for the woman one also so comrade na waka se bia or Jane in Fum so tum say the cofan to Kwaneba ye the coco see ye table bu ye near Maja Japadi says a yenano or Becana say or J in Fum sono a tum say or no any yekendi for would the MPP Domwa nim in tea BBS or Jim from Sonutum, ya wapa hunchoden dending. I, on behalf of my caucus, would want to assure the public that such an action will not be seen in the public space again. Mr. Speaker, I take full responsibility as a leader on my side on all actions that took place. I will therefore conclude by inviting you, Mr. Speaker, to, in the circumstance and with assurances given, to consider a rescission of the decision you communicated to the House, as well as all consequential matters thereto. Mr. Speaker, without more, I shall thank you for hearing me and Observe to where a honorable Alexander Fenyo Markin were NPP Mrasvigania or Mrasvig Fima this year our foot abaton pesia so MPP Domwa or Mrasvig female friend said Dumkuma minority no or not any yekendi for edi womanim. Na honorable Mama Yargaso so a year NDC Mrasvigania or Mrasvig Fima this year or Boko Central abaton pesia so NDC Domwa or Mrasvig female friend said majority no one also so yekendi for edi anymore one also so Kasai na koye chope ya ene enfumsoa e ba ye sisi na no yawadano 20 fiada so ene memene dadi ngina eto aso twetwe ho manso ne dawre no a ene no so de chopa e kwama mamu no nyina. The popular saying is that to err is human, to forgive is speakerly. Mr. Speaker, as you can see, I have replaced divine with speaker. That elevates you to an almost godly stature. But as you can see, our colleagues are remorseful, our colleagues accept your decision in good faith, and our colleagues are appealing to you to review your decision to suspend your suspension, to reconsider your decision to suspend. Mr. Speaker, it is not only members of the minority side that were suspended. In fact, the chief whip of the majority side was also suspended. So clearly the conduct was on both sides. And I also, on behalf of my side, appeal to you to reconsider your decision and lift the suspensions. Observe to where a honorable Mahama Yarega on also NDC Mrasvigani or Mrasvig Fima this year or Boko Central Abaton Pesia so NDC Domwa our Mrasvig Fim say one year can before
edi wono mo anim ena na ochechiremu se emfumso a ene eba ye omakọ akoye nipa nti eba ne se ya emfumso mpa wonum ho da etisira no no besre se emrasbegya no mfumso nche wonum na sa abre ye agya ekoba ye yo munyina anima ye bosa woma fefere ye de omo emfumso ache wonum amoma kantama densi awiabo aguso akotafre wonum abatwe se de si ye no enya de a ebeto so asi ebiewu yegusu ade mu emrasbegya fie magya womo enam ne ho apaso na ansa na emrasbegya no beso omadwuma se no na se woni nsese ye ka kire wo NPP emrasbegya fo ni nyina ene kobene ne kuntunkuni ene di ehim emrasbegya fie mu no mo adagya omunuadom ba miensa ho aka ema emrasbegya no atwe wonum asense omudwumadie ne omunkonya ye butu no se omo ayemfumso aye niamo ho sam na omo soso adom kuma na omo ye NPP fo no fi se kwan a emrasbegya no de omunuadom fa so na ntwaye enti ye ka na ntina na kyesa kato enti omunuadom nyina ena nyanye baakofo ena akwakonya nti ene de wonum nyina kwaye kobene ene brisi nom ena omo de ko emrasbegya fie mu hodomo na honorable Abib eye Idrisua woye NPP emrasbegya ni owo emrasbegya fie ma desia ewo tolong abatom pesua so ekirese de esie emrasbegya fie mu no etia mra etomra enti so omo tretrase ede omo nsa hye omo da mirifam twitwi omo ni sepeni boni bia woye from abone wo VIP bus no omo mpɛ wasem anka na omo de omo nsa fo omo tiri ho ekoye like am sa ebesia ma na akotena ho aka honum ama obi bia obeba bia se speaker no e de sade na akoye adwuma wabra etia mra etomra nunti anamenei wo mo abokobene ene brisi mu digum na sibe ye fie mu no the black day for our democracy if we allow this thing to immediately after the speaker give an order and then we walk out of the chamber. Any other person who was vetted, it is an illegality because the appointment committee under order 217 was not properly constituted. It was not about quorum issue, it is about being properly constituted because the minority and the majority whip are mentioned in the standing orders to constitute the appointment committee before they come and say that any other member. If you read that standing order very well, it states the first deputy speaker being the chairman, the minority leader being the ranking member, the deputy majority leader being the vice chairman, the majority whip, the minority whip, and 5 other members. So we are not asking about quorum. We are talking about the committee being constituted. And Speaker himself agreed that the committee was not properly constituted. That's why in his directive he said that the selection committee must meet today to reconsider the appointment committee. By his action, he was convinced that the appointment committee was not properly constituted anymore. And you could see that day they rushed almost every other appointee to be vetted in that illegality, and we will not be part of it. When we get to the bridge, we will cross the bar. For today, we are registering our displeasure on the suspension of our 3 colleagues. Observe nti we ye MPP mrasbegya ni owo mrasbegya fie ma desia wo tolong abatom pesua so ono abo Abib Idrisu ni yete ne nke we ye mra na je se ne mrasbegya fo no titiru ene NPP fo no frifra kobene ni brisi e de akosi mrasbegya fie mo no mo se eyi aba adaya omunuanom miensa bi ho aka if the Speaker of Parliament are suspended wunum wabra onye na dwere so besesa na dwere no na je se wunum nyina akọ so ene de ye se na chenda o mrasbegya fie mo hodo mo a ne nyina manso eni de deni brisi ne kobene a wono mo efraye no eno ka ho bi na ja Speaker hyeche panom ne seni amanfo asie ne omo ho afa no a wodo omo mfom so eche wu no mu a mrasbegya fo nan etwa so aye wo mo adwuma yento ansam no so ne mfam nko maye yesikasam ene ne ntutu ye ho na enche bia na mampere John Dramani Mahama gina atumi a omaye amamra constitution ya mamra ne nche amade ama no so Paul Dr. Johnson esiama se onkosho omaye yesikakra bia Batai Bank of Ghana so se governor na emre Paul no sa no ne penimpa ene wo hwenkrato ene kitawudie ho nsensem so mampere John Dramani Mahama ora Fales kwache ofusu ena de krata ebetu bigwasreda wo bo Ghana magina ama ne yeto Ghana fo nkra se mampere John Dramani Mahama na muntu a watu eno no ne nyina eyese ora Ernest Adesanya wo Bank of Ghana governor owo honom no ebusiafo odonfo ya dom na katrema da bodwe moje die mafusa na ne antiate nkabo ne bia match bosum nya ye bobo ehu akwa wuramu no enumu na papai wobekọ pension na gese na dwuma wobeye ye wo Bank of Ghana no na ode ebe wieye nti ekoba sa no omo ntwen
emebre no enkuduru ansa also omoye nhyehyeye na kyese opani no kokogina home leave na kyese okubi na kyese omo apoma foforo na dia kwakoshimene nam so mama mpani John Dramani mama gina tumi so a opa Dr. Johnson Esiama se onkɔhwe Bank of Ghana so se governor papa yi Sameka sene nso amampani John Dramani mama penso na memu na edi kan no papa yi na oye penimpa be di ekira na ohwe Bank of Ghana so ena nsensem bi ebe forefore no ho kwan a banks bi ti se UT Bank ne Uni Bank efa so egu ye no mampani na Adodan Kwakufu ado aban ne bae no mu fi se owura na anye na dwuma se ne se na efata sa bre no a omo fi se so omo fifi mu dudu mu baba mu hwehwe mu a na owura Johnson Esiama na ne ho ekobo mu kakra e ma na omo de ne kura gina court a benfie nwotwenie wadi court atrenchie no ne ade a na eno na power mampani John Dramani mama power Dr. Johnson Esiama so nkonko ye adwuma yi NPP mraspeja no ene minority leader lawyer Alexander Afenyoma Ken de krata ababonten ade bi so akoma mampani John Dramani mama se ekwan ofa so power Dr. Johnson Esiama se onko Bank of Ghana enko ye adwuma no ofi se mampani atumra esimra no etira se kakra efze Ghana ya mamra constitution ya mamra ni nchiama no echemu pefe se mampani betima power bi sa se onko na onko ye adwuma se Bank of Ghana governor or se on a council of state bidwano ena edwene ho to adwene kwa wre wakubusa berwa place ye etamse ke kan yemasi ani ema mo gini tum ansana so ya ne betimi akono akwakokyere adwuma se awakọ akwakoye ne nso nanu ya nanu fiada ne memene da ne kwasi da ebeto dwase papai mampere John Dramani mama abone de so onko ye adwuma no ade anche ye nura kra ne yete se papa no akọ Bank of Ghana hono akwakoye ye meeting ene mpedimfo akwakohyiehia kese wahye adwuma se wa bra wone council of state for enhyiaye eno no wura Alexander Afenyoma Ken ene NPP for no fi se sa kwan we die etomra etiamra wo se mampani John Dramani mama ehwe na otretre niema na wachura no ban brak be fie kura they say chire council of state banese won beto adwena tumu a won ma gina tumu na akwakosi adwuma se nyeze bia ye boni din no a no no so wasesa ne nkukunu nkaka akwakosi wono mo se okwakoye adwuma mu fi se mampani atomra emowura Johnson Esiama doctor soso no won so atomra ye boni din no na wo so otwen e ma council of state for ebemansana so be kwakoye adwuma wei eye Alexander Afenyoma Ken honorable lawyer odi eye edom kuma nanim e mrasibege fiem na ochima mpani adwene de asisa assemwe eso no na bia for san komo we ya na menhia south mrasibege ni lawyer na naje bafo awua edi na no atumubie na ono no de bia ode nkomo ne kwakofa yese wose wodwene ho amontiase na anu ya mampani John Dramani mama eso aye beye mampani ene NDC ni bia waye bone anenka bandada no ede ne ejina mra no bia wo de krata abaso waya ne mfa no hunkodi case no kra na ban na ni hu bio a kesa ban na twa case ni mu tintontan ebi ene ora samolofu so ampofo mo be kaya kane titire ne demand isi amanyuko no a okodi di nkomo bi epiepia bonte a na mpanifo di ni gina court yi aban we ba yi wo so matwa asem ni mo doctor opuni mo be kaya koko board no na epene kwanchefo tua no ono susu na bandada ndi ni gina court fertilizer no ho nsensem bi aban ba yi wo so asem no matwa mu tintontan any case awudo bi a na egugu no te se Dr. Johnson Esiama mamperi John Dramani mama bonidin se onko Bank of Ghana nkonko ye adwuma yi ono susu na asem o court a abai ba yi wo mo esu o matwamu eno na lawyer na naje bafo awu a wo ye NP ma dehia o menhia South Abaton pesu aso ekire se entweye se mamperi John Dramani mama ne ndisi aban no etu sa na mo we ya o matu no nyina ye Ghana for to biti bonia the bi itwasembra ni die na nipe ya akwai ba ye wo se na Akufo Addo no do mugina senior awudi o masem na sebe ene o si charges no wa withdraw sebe be ya se ni pay senior ni edu mugina o munyina bio the pacho emu ba ko me ehia mi yi se ni yire ehia me fi se wa me show mu a ye yi wo withdraw
charges ni nyinaa free omukọ na omu nyinaa ye NDC for eno ma wo bisa se abai papa power no se bi NDC ni di unya asemu a se bi yamfa ni nkogina asenia na enti se being a card-bearing member of the NDC no eno kwa guarantee se wo ye boni a se bi ye ntwaso o Ghana ha ama se akoyo ni se uba ye no na yura opuni ugina ko wa open defense enti se wo hwe no se oni boni biara se bi ebam ye de na kotumu a jano nanka case no unyi na judge nka se abrantie nhusum aha ye do bejira ye no se bi nanka boni ye de iniwo enso we die wa ama ne sa wa ko withdraw charges no aye dey free the call wa withdraw charges no what you say and na o se omo husu omonko na o she the governor of the Bank of Ghana no apay di ntie bi ne ko gina aseniye ne se se do bua egu wo kurum ha sei no ye sei sebe ne nsa wo mu ya ye ma ne no bia ma no ye papa no ye wo fa no bibinu sika gu ho so atiase a bisile bibinu nsanka o musika o kaya na nua no mu binom enso ye adwuma wo ho a isai bank ni ye ni ne o mu ni adwuma ye so ho ema aban ko hia se aban ko je besia 28 trillion cedis e bi tutu asa sika ya enkofo a musika gu ho ese de o ma wo mo enkofo ase bi no mu ye adwuma wo a bank ni gu nto me free ho observe nti we ye lawyer na je bafo ewa we NPP mrasbejani o mrasbeje fiema desia o menhia south abaton pesua so we ayemra na chese Dr. Johnson Esiaman sensemi abobo ediaba ene era no mu bia ewo NDC amanyuku no manenka bandada na de o mugina court enam niema bia na bandada na fi so o ye ya nensem fata na o mu de o mugina court abai we ba ye obetwitwa o nsem ne mu nyina o mo ato nsem na to atwene aboatu agu ewo court no ena o chese enche ye kra ekwanya mampede John Dramani mama ne na ban ne fa so etu sa anamo no na lawyer na je bafo awua echeche ni nsem mo ewie no mama ni tuase asam de basa no a okako bunkum na wakako nifa kakra so hyefa so no yemua eno nti yebo NDC amanyuku no ema penimpa wono so ena hwemra ho nsensem ema NDC amanyuku no lawyer Edwoji Tamaklo yene no ekokodi nkomo ema ono so kire se ne nua lawyer na je bafo awua wo ye mpima adehia o menhia south abaton pesua so wono so na gina ye ene de wo ka no one ne ya adwene a enye yi. No, not the damn Chicago and the damage simply weaponized prosecution against perceived opponents of Akufo. Look, I will call Nana outside this program and I advise him to stay away because they are highly explosive. You shouldn't try it. The Director of Public Prosecution recommended say the prosecution of Dr. Johnson Esiaman was unwarranted. No evidence whatsoever against them. Try it. They should it. Look, I've said it. I've not do any prosecution. I hear your memo. The Jomahama so or Castle of it was Give me see Ghana and you didn't see Ghana and yet you shouldn't even provoke us. What is the gospel you are talking about? What is he talking about? Look, Esiaman was simply people have gone through hell. They should let bygones be bygones. They should be very careful not to provoke anybody. The prosecution of Dr. Okuni, I was involved in that defense. It should never happen to any Ghanaian again, whether NDC or NPP. Observe nti we ye aye penimpa no so hwemra ho nsensem so ma ehedwo bojo eyezu eyeza idebi KNDC amanyuku no lawyer Edwoji Tamaklo ne yete ne Kenya wo kyerese lawyer na neje bafo awua emrasbe dwani o mrasbe gefima dehia o menhia south abaton pesua so wone no eya adwene a enye yie saa wura no mu ya NDC aban yi ba ye o mo nsem na wo court wa o mo akwakotwitwa nsem ne mu no NPP aban no a mampeni na nado dan Akufo de die ne mu no ekwan o mo fa so e de se wura no me kokko gina court no amfa bra kwan so amfa kwan papa so eno nti na mfie nwotwe o mantimi eni asem no enhu ne tie enhu ne nan ya ekonkon ho no mo a aban we asaso ababeto so nto mo fi se o mo to aso adanse bia ni ho ena nso bia nyina mu eno nti na mansem no wono mo atwitwemu esa no ye nto aso na ye mfa mo nkonsem fufurum ye de mo etufa se be fo bia no hwe ne den ye de ma konkrapompre mantem na enkrapompre mantem so afo ye ma me Linda ohene wa oklu
wɔse sɛ bɛyɔ na enkrapompene mantam mo bɛfa ne ya pese ene na de gedon papa bi efra na efi no a ɛdokro mayi ye kropon kɛse no ɔmatimi atu ase enti no ene wahyase atu mpasa wɔ enkrapompene mantam titiro ene mbrono ahodo bi ɛte sɛ la pass nom ene kanesia ahonidie ho nsensem ana sese wo ba bɛhyase atu so sa ezofi sɛ baabi a ɔmayi ba bedura ye kwa asɔre ye kɔ enkramudam de mumma kɔbɔfo malawa kubaro ɛsɛ twedi ampo nyankrompo Allah sɛ wo nhyira ye no nanso soma yɛ som nyina no ɛka kyerɛ yɛn sɛ wo nyame som papa ɛto nkyɛne a ahonidie ɛne wɔ hɔ nanso yɛbu yɛ ne gu so ɛyɛ fi kwabra ne tumi pia pra ne fie bɔɔla nyina no watena trotrum wache dropping taxi no osim no wachekyere ne kama asɛ wɔde akyɛdeɛ bi kɔmɔ obi sɛ fin ɛne waboa no firi ne fie a wokɔgya to abɔnte no sɛ saa suba ne nyinaa yɛnyae a ɛmoa yɛn. So, thank you for coming. Like the PRO said, we've inspected the place and we know there are challenges. What we have to do is that we are inviting all the coordinating directors on Thursday, and so that we task them, know the strategies to put in place to improve sanitation within the region. Yesterday, that the issue has been referred to the House. So we partner with the Office of the President and get back to you, update you. That is what I said earlier, that we need to know the problems on the ground, and that is exactly what we've done. So we'll go back to the table, meet the coordinating directors, meet the service providers, and see how best to improve sanitation. In fact, we have the assembly members here. We've spoken, like I said, with the coordinating directors. There are task force in place. They will make sure that they work 24 hours to make sure that they prevent sanitation. Observe nti weye ayeswafo hwe nkrapompene mantam ne muso ma me Linda Ohenewa akwele oklu ena yete ne nkene no akiri ena ede simrasbege ne owo mrasbege fima dehia ewo okankwe no for baton pesia so honorable Teresa Ladi awoni soso no eja ne nua ba yi tumpasa nyina hwe sa woni die ho nsensem ebetumpo ne wankrapompene mantam no na ono soso edi ne pam ema ono soso de kakra eso so seye. It must be clean. You and I, including all media men, must help us to do that. Yabe ensure say yeni omu eye kasa chwe obi o sebi obeye ejuma wi ade bia me ka che omu say eha na mudidi. That's where you make your livelihood. And it's a ubere have filthy na enunti yebebe bejina so apamo. Na se ugu beguswaya etuf ebaswa I will not be there to shield you. For that I have told them countless number of times. But semuya ma said ya ha na mojuma koswa when the beba be ha mo ha say enti say as we are doing our parts they also do their part and we move on until say ye benya permanent place bia eye market papa bi a obi abenya bebi ama na sumadumo upam we mu nyina afia so wo be fa ha anaju kra na eye market ade ye 24-hour economy ya start wa ha. Observe nti weye ayende simrasbege ne owo mrasbege fima dehia wo kankwe no for baton pesia so ma me Teresa Ladi awoni ne yete ne nke weye mra na Greater Accra Regional Minister nkrapompene mantemo esoafo etumpasa ahwa honedie ho nsensem wo nkrapompene mantem titru la pass ya bonten so ede kofa kaneshinom ene hompempra wade ena na odnani edi ekira wono mo ekasate afin ewo nkrapompene mantem ne mu no yemfa mo emfrin kran na yensa so mfa mo bra sante mantem kumase abonten so yemfa mo nko so no kukuku MPP amanyuku ne mo na se ene mo kase MPP achitafo bi ne wo kumase abonten so ede afutuo mane wo mpanimfo ewo enkran ene kyese mpanimfo a ewo party no mu a kyese kuku dam yeso mabodusem nwetu adonko a nyinara so wo mo enhye ne nso se hwara no ma nyoma dwene se omode Dr. Alhaji Mahmoud Bamiye ba be she party ne kom na party no aye ne saa so de na ko 2028 abato no wodo efi se na anu ya abato ye omokokoto ye omhwe Dr. Alhaji Mahmoud Bamiye wodi MPP amanyuku nenim ekopre mampani adwamode mo ene de ato party ne sese ya anso ani enya de papa bia wo se party no esa so koye yodium ewo Dr. Alhaji Mahmoud Bamiye tiko esa so de be she party ne ma ekon ede ne di party ne mu biewo ede no eko afe 2028 abano honorable Lawrence Edu ene NPP party mabinomo ene babo mo ho ano a sansemtwefo nhyiemu yi omo ede hyehye so wo kumase abonten so NPP kuku that time na ba he no mu na o party ni wo ya o say na ya say I was say tu na mo ne ya bo na so ye de e chop wa kese a e di kai
was here the bravo. What do you go on? And you talk like I said, and you do bravo. It's as if when I move up party, when I'm not talking about you before. Linda said, I'm going to every party. They give you what at that time. Linda said, I'm going to find it anymore. I have to do me money. And she said, yeah, I'm not moving that party. I will say, say, what do you know with you anymore? One party left me on my party left me in the Pulino. She said, yeah, they say, you have to see things. When I have 2 million so I will go. 18 hours when I saw every culture, said, I went to him. I didn't understand. Say, I'm not really a party, you know, and I'm not here to me. You're everybody. Abra, what do I know about you? I will join you. Therefore, we go for a ride. You have a fire about before by. You have a bubble for the deep in my head. But yet, you are 8 years. You have a bubble for it. It so. Observant way Ayora Lawrence Edua Eja concern NPP supporters in Ashanti region where Penny di Unmanim Eja watch in some of the chain and watch a co-money bine NPP Chita for Binamo and Shemuyase na Omobi Susuno Kasakakra in some say to him. from my house here, but also I'm going to pay a good father or my panela while I'm one people. See, I'm not here to do for mine anymore. I'll be married at that. But be a social minute. See, I say I can't do somebody and could be any of you. Observe nti we ye MPP achitafo binum e wokumasi abonte so asantememu na yeti wo mo enka ne nyina Dr. Alhaji Mahmoud Bami omufisa se party mpenimfo binum peso omoboa pa efa ntreke se nefra akadam ko bi so ya ede ne be hye party ne makon ma party ne sa so de ne ko 2028 abane biewu na onomo ekasa ho se party no epenkunim bi dia omo kaka womani a onabo Kennedy Kwame Akompre konkoti abo Japan papa yi eno mo fi se hey anopa wi anwumra na resume party ne de kwa wo mmere ho na odinkunim ama party nenim asaso abanyam ebiewu yemfa mo nkongumasium mbaka hye ne so abemre kakra nie abata binum ne empenifo binum e kasa de fangumasia ho nsensem ase wo manofia se wo wayire de asi waye kempenifo ho a ene wo mo buru wo nue buru wo soso a wo mo ebo ntrene kra se wo de waye fo bekwa kogina mra no court soso no wo soso wo mo ka wo de ene wo soso wo di waye kempenifo atem di ni nyina na no wase nso ho no aye nuanom nkuma no kokochochro ya abusiafo ewiase enkodai so wo mo ye de se fom no mo fom ye se de mra no mo bu ye waye kefo se yiram adwowe na nkwada na kwakotwo no wo som di nsunsanso ne ba bonten e ma nkwada ne hu o mu gina bie no o mo hyebre no mo hunu se bia obekọ university eja wato aso akọ se nursing training no betimi akọ ono so akọ se teacher training kra no obekọ a wakọ no nkwada yi so hwei waye kefo agi akonya akenten so akọpẹ ayi wo echese credo dia tutum se chencherenchira a o mu nyae enwoma no mu mfa mankwalai abatan ya kasa hemperimfo wo kure mu kasa na so waye kefo bubu o masomu nua na enedia National Union of Ghana Students etwanitia efene se NUGS for ena omodu omanu atomu bi se waye kefo no mayo omo hu tintintintina omusi wo no mo madwene omo se omo no ase Yakopon ketu omo to asase isuo no omo hweyi na so man sesa no man fa nkwala no results na mre wo no mu a abroso na woche mienu omdo mekọ court amane yebesi bia besi e court wo no mu owura Daniel Boche and a president of that National Union of Ghana Students and NUGS. That all withheld results must be released within 1 week to allow students to meet university admission deadlines. The reversal of cancellation of entire results. Cancellation
should be limited to only particular subject results that the malpractice took place. A fair hearing for all accused candidates before any disciplinary action is taken. An end to the unfair practice of cancelling entire results for infractions related to single subject results. An establishment of a transparent and accessible appeal process for students who wish to challenge WAEC's decisions. A commitment to releasing completed results instead of withholding some under questionable circumstances which disadvantage students. Our next course of action. If WAEC fails to meet our demands within the given time frames, NUGS will mobilize all Ghanaian students for a nationwide protest to press home our demands. Observe nti we ye penimpa wada National Union of Ghana Students ano Ora Daniel Boche ene yetenenken na penimpa oko NUGS kuo no mu a ebase yenkɔtwe manso wɔ court yemfa mra entoto niema ho no so hweso Noah Osei Asenso wono so echeche nsɛm sei kakra de kyerɛ yɛn. Edwuma no de yeyim de yerbe ye nyane sese ayare twen de in that day my yari case and job from gancha WAEC then kana waye no obiara nkasa ho no atwom in the National Union of Ghana Students school free na wo ku ba tan rekan de so WAEC in some that way bi enyimanyimi yara in tampana wenzi wo dwuma de no no yerbe keka ye ho mbra kwan ya zembra be demonstration be court demonstration yanka de oye ho a we twa people because NUGS oye from crèche kosi professor we na ebe keke wo ina bubo sand the matter wo yi me gi the young friends and twa friend to go ti bebre wo nyim nsam arokodo na ya frefre ho na mbom ye jode na show born mbom ati wo achi copy me de wo bere mo se mo fata ma yare kan ko ni kwa ina anye de WAEC gina we si ye free de wo nye yan nuanum na nzi ye e free de wa ya na tanchia wa wo kita wa asem wa won prosecutor wa asa wa won judge na yankopon na mpo oboni wiaze na mpo Adam ye gbanu mpo o tey Adam. Observe nti we ye National Union of Ghana Students e twani afan se NUGS mpanimfo na kyese omo ani abre WAEC mpanimfo ho no ni nyina kokoba womo ede ema wonum ye gina we so nya da ye ho kakraba na 21st clinic ni ye kwame ye siatic ntiri no a etutu ye twetwe no wonoma ahwe ede ama ye 3A Herbal Center omo 3A co capsules no so ye nonom am ye koko nyina asiye etu ema emema no amusisim eye mo frem no wo no wo de ta no ane se hrem na eba no ho ba no nye kopetrie cool capsules no nom mizone 5G drink no ya no nom a iguso nom na fi na ye okesi bia ye party nom ni ade gina ye de asefo express group for so de tu kwan afi jack tu kwan ni bio no mo ka wetima kabi so UK nom London US Canada nom ni ade amama na amamfo koso no kohyo bi na so ba ho mo ka na so wetimi akabi sa so ho pese okosua de opese okoye adwuma fa bibia ebehye express group fo nsa na yenyema Kumasi Asafo Labor Runabout no so no mo wo Accra so a wo mo e wo Kaneshi First Light wa Tema Community 18 Lashibi Golf Lane Station ho so omo e wo ho 0249000448 0249000448 na enen eni enkomo wonoma eneta mechi anwumre ya bia wo bia ne yetimi abane aba besomo mi penso bia no mabaye ba ensem ne pia ka kire anwumre yi ye de ebepimo so sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no
sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Braka say duabon waso a ne dwumedi wo ni pedua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye prekese nko nuaba ne haban bi ti se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa anim yi ankasa prekese ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prekese powder siesi ni pedua na ba kwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkunate de ma ba ko freduane anopa ne anwumre anafa enkunate de ma ba ko woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to King's Walk Heba ni Heroes Heba Accra Okechi Drug Lane Dani Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunyane Kashenkari Supermarket Asantua Heba ni Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedru FD ahwehwe sankra to emu agi atum ei sewa me hu acho me nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afei na mebeko menkata krani ei eni me ma connection ma for den kofo sika aduane no wanya otu edidi musa no oh Express Group Adornment akwento ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada US Australia UK and Germany say a tour and as a visiting so Express Group do be call Dubai Canada US Australia and Germany mo am pese mo tu kwan koye adwuma so obetimi de wako Dubai Qatar and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT IELTS TOEFL GRE GMAT they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Akwa Kumasi Asafule by roundabout Hwa Accra so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahumad for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Sompa TV Emma Akitiapa. For a South Soma Kwaba Bioba Sompa Television, ya numre nunsia e kasie e so. For Saoti and Kao Boroni of Mantem no more Sompa 98.9 FM so wasugu so awuti South so obono is nati enka Sompa 90.7 FM so ene jakase echegu eyachia ebo patabribri se pasochi wosui and asante bantam ne nkwa ado nyina so no Sompa 93.1 FM ekute mu anwumre yento ansam no so mfamamo na yemfomo enko ensamfufrum adehia eti kumase brono e friend se TUC ede eko enhie so num ene ne mpatamu esupa se akwan bia abanda dande ne nsa kokko kan ya na oye no sa mia wanwia nte ne nsa mfamfiri hu no ama adehia wote sampotemo no mo brede wono mo efabi mu pa amesisi wo ma hyemfire ene omokobadie ne wo mo ka afro ne ho nsensem ayedene ede ama wunum nti omo sre abayi aba Ashanti Regional Minister wa hye adwuma sefoforo ene MP NDC abayi a wo so muncho omani na omo emehwa adehia eti kumase brono efe ne TUC na kwan bia abande ne nsa esuso mu a wanwie a as a contractors no so no nsi so bio no ama masiti na ma yedi ama wo mu use ya ye ekwan the whole area wo mu ye kwan nyina ba crophobia and crochi baby eti ama kwan no mo jae ba area ha nyina mo baby a akaye nkwan ya ha
nti yaka maame no oye onkrochi no se sra wo mu won de onya si fe up to fe so de wo mu ade no so ye mu a wo mu so mo ye kwan no se wo mu nye kwan no bi enu nti na me de ya de se de ba beto mu nim se kwan am be fa so am betumi aboa ma otimi abu am yetumi aye fe so no se ye mu fe so no de o mo se kwan no mo jaaye ban na me sra ban se wo mu a e ma ye ntimi emu fe so no se de betumi aye kwan no e dia mai Abzanfo nti weye adehye binom atiti use abonten so eno no no akire ba ne se ye no agyawa oni tua se Sompa FM nsem kyerefo de odi gya na de aso aye no nti no ya fifie mu dudu mu ba ba mu kopa assemblyman small honorable wo won potem ho no ne kokodi nkomo honorable Dominic say ebuza na se nti sa asemi wate ade no wo ye de afa ho ne kyerɛ nti TV soro nyina ya ha ne ya sha ase kane na ye kwan no kuduru ba bi a amanfo enkrochi kakra nti osonka dan omubo mfenso no we no mu kan ho asem yakọ metro ya frema amene no na di nkomo ye ni di nkomo o kire se ho asase ne de ne dia but nsuo no so erosion no adidi aba nti afa kwan no kese nti de beba no se osafo no nyina ne tiase no bia justin ho kakra se de ke betima ya kwan ye ama community no enunti yaka maame na ntiase ana ne motia mafra yinyina bi hye wa ha yidi hu nkomoe na mo magistrate ne se ekwan bia authorities no ebetima boa ama asumdwa ba na obi fie ne obstruction no oyi afri ho na yetimanya kwan ama community ni nyina Abzanfo nti weye TUC adehye u anti kwabrane wall wo se free ho no ma kwan no so hu etene na ekọ ena tintintirinti se mo abamu a aba be wie se ye no ye di simfensi ye tutu akwakwachire tutu kwachire ye besa akoso ye mfa wonko apoe mantemu na rehosem nkra ye tete de free apoe mantemu kra ye fene se achim dochi titika sum ye ben achim techiman e kwa bibire mu mansini mu e wo apoe mantemu eastern region ne se kwani bia fene se kwame asamoa yese wo momotin potemo no nyina edi omde frɛ no eye kwame ketwa yese wadi mfie be aduonum 25 years ne gesa branche mu jamono a agya wo ye ne kwia kakra pedi obedie yese anura adwo yi anopa ena oma ne se kan to no konso se agya anomantu awogina wo kwa kope bibi kakra bafie se be na busuan se be ka obekọ oma no oduru kwaye mu hono mo eboaboa ne niam nyina no nani echire fie a se waye obi bone se onye obi bone yese kwabrane apomatu ene yetuo mu osum se ya ten abonitu akunu ya okromo no mo a se de mo kasei wo mo amamu no so akoto abaya asabia wokede abonten so a doctor for ehwa papa no na odansini a de koso nyina yese nafuo ene eye kwame ketua idie ebose a na ni tua de koso nyina no echeche mu se de kire yen ti ebra me kon na me hia boy no kwanso o ko fa na papa de boy no fa no kwame ketua ti ohun mi no fra me sapato na me say yeah nti ebra ya san ko abiem ne ya ba abiem ne hia na papa na ye hia no ababi hu e wo ho ti ebra ye hu ne papa na ye hia na papa na san ko fe bi na me say yo ana na papa idi wadi kan ya ba so yanhia ko so yanhia na ba ne biem ye ko sia wo nya hyehyɛ ko adu na ya beba ya ti ani pe ni yenso hu boy kakra ndi yan yeden yan kwa to once na ne ye gina ho ye tena sia na ye kakra na hyehyɛ yan gwadu ya ba yan mu ya beba bi ba a boy na oda hoyi enim se bi gwa bi ya le bi no ya na bi a wa twahwe yan hu na twumoja bi a efe ye bomode ye fa ne nkyɛn o kwadu bi hu nkyɛn na me wie na me fa ne hu wie na me betwa mani a moja na fi ne kon ha side ne ba yi na me se na hina na woye boyi sei pe nene me kwadu nso me nhwie nwo me hwegu me da ma akɔfa nti me nhwie nwo na me de ho pepo na me di mi ka me mba ba mu abako pe ne koi na di mi ka sa anya nso ba bia na bi bi di kwadu nugu ne hwie kwadu nugu na ne di mi ka ho me kra ye ntumi ho me obisam se da asam kra me mua o na me du na me se asam asi mmase fashion asma ayi kwa me ketu ewuda popo so kwanso sisia Oso kwa me ketu me hu na me hu so yo no na me say me nu ana me nu kwa me ketu me hia na na pai ma ye di fawo me hu so yo nen
obekwa na yamba nokwale nrade ni ye nya na okrodie mu ha observe nti we ye ayare hosemu a asie ewo achim eye duchi teteka asum ye ben achim techima na ewo kwa bebre mabato mpese yaso ena odanseni a ohun okupie so ocheche nsemu de akire ye no yento aso ne yemfam nkomfinfin mantemu na mfinfin mantemu soso no arehosemu nkrabie mu oya ye tete na nwumre yi ene se nkwanhie bi asi ewo ekumfi mankasimu kwatempo no so amase ye no kase yesi ni pa baako ahwere ne nkwa ama baako soso no chesa afoforo pie soso no eprepra se ye no kase wo mo abo akire de akwakopia ya sabia odanseni a okopie accident isu ye friend Sulemana ose won de driver ni na no wotwehye no ohun se speed ya na odinani e kire takwa bonten so no na nya asem ketewa na speed no hwiye koro no na ote se bibia gi pomu a osusu se chamaka no etai ene pa ya ka no eje driver ni nsem a ebufa so ebunyam so no ekotue adua bi mu a nipa baako ehwe ne nkwa ya wo mo kopie o mo so de na je so mu pra no ano ehyepa. Around 10:14, we had a distress force. If you magazine and neighbor sample is some avoidance. No, it's out of some, but can't understand. I think a tall speed bar more, but or power back tie. As I cannot to acquire other side, no some bad side. No, say about it, about Sassy. But we know about you don't do paper. Don't paper, you mean I can say, Monday hospital. You say, Gaba question can answer. You pay your kind if you say a training bottle, but why am I? But Ushi, Ganzing, Ushi is some person from this man. You'll probably be Utupi, Okano Hono, Okana as a Missy. Penphone Mkorao, but do the name paper, but into our coupé, no issue. Observe nti we ye eyodanseni a ensemu esi ye ewo ekumfi mankasim contempo no so na ukoko pie so na wo cheche nsemu de ache ne no akire DO1 William Kofi a wono so ejafa service adwuma ewo mankasim woda ano esoso ene ne men kopie ho no de omuhu ye de omayafa de asie hu so no obobo so se de kire ye concerning accident. We had a distress force. Although to me, attendance and emergency. That is the accident and risk. Magazine around 10:40. Then just after. Yeah, Ben. You're observing. You the accident. There was one report. The information that we got and then one of our around now speeding on order so passing the time. That is the back side of the vehicle, the rear side of the vehicle, the tire the passing now auto no now wasn't the other side of the road. But over them now when you feel not a question car the one who had been reported was under the car. So it took the people around who to page car and see the other side to my observe nti we ye ayare hosemu esi ye wo ekumfi ni mankasim contempo no so na afa service fo ekọ ho no so no de wonom ekopi so kotiye no mo chichiri mo de akire no yemfa kase ne nkonko wie ewo Asebu traditional area wo mfimfi mantemu na apegyahene a owo Asebu traditional area ye na obokese ampa ode afutuo akọ ede ama wo mo a omutiri beye bekọ akoye adwuma o mampene John Dramani mama abemo se wo kwa akoye adwuma se minister se wo kwa akoye adwuma se soafo abedi echi deputy minister anase bia wo kwa akokuta dibre bi wa abemo se yesi wa anase deputy CEO no wo se wo mo mbenya sa dibre ni nyina mo mutira ye akonya post no wo hweso mo bayire wo ho akonko dendi wo kra abafode se beye na papa no eni so ade hu no ebewie peyo amoman no afore ntuma papa ede efre no eche so no wo de bi mane MPP fo se enim guase yekase yeto wo mum e wo afie twem abato no no so man trase yenhwe bibia mfiri mu a ebedene pa ede amama nyuko no Yakunya na weta kokwa ama President John Dramani Mahama ona yina ya mami bro including that of the privilege wa commande when ya swafo when ya CEOs when ya pefu no kakra mo ka che won yin de wan fa ma wa to MPP on fa position on che bebre na MPP
na wọn na nkyɛn ɔma ne hyɛ wɔn nsa bebree na osi ɛyɛ mu binom yɛ mu atutu wɔtie bi wɔntie bi ɛho susuan no sɛ ɛwɔ mi sɛ wɔte Ghana food agorɔ a ano ekyire bɔ na wɔn nso wɔatwerɛ micro minority na wɔayɛ asɛm nti mmadụ to asrɛ wɔn fura micro minority wɔn pɛ na wɔte wɔn bi a ɔno wɔn boa President John Dramani Mahama which is there our young money it's like Ghana for 3 money one who papa one ma wo yem se won there won zini hwambo ono our young papa na next tiafo no se won so won ya papa wa fam bo na mo be bia no otochma ati ma twa kire ma dem ma won we mo kobi na won bo a na rechi atata na 1 year wa yo be ne kura no so yesre 50 man to ye do akay yen kanze a yem ne mpanyimfo ho yewura Dr. Atufose wo ha won kan mo me 50 man to me ya hwe mo no Observanti weye eye apejahine owo Asebu traditional area wo mfimfim mantemu na obokese ampa ena yete no enkane yegyina we so na nwumre nsema baba no de babeso mo no yede mo siase ni asore ama